Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye igize isi, turabakiriye rero ku mwanya wacu w'amakuru ya mu gitondo kuri Minembwe Capital News. Turabibutsa gukora subscribe batarayikora, bamaze kuyikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu araza kuba yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahandi ku misozi miremire ndetse no mu mujyi wa Uvira. Turaza kandi kureba icyorezo congeye kwaduka muri Kongo ca Ebola. Intumwa za AFC M23 zikaba zamaze kugera muri Afurika y'Epfo, aho zatumiwe n'umuryango wahoze ayoboye igihugu ca Afurika y'Epfo. N'ayo makuru rero tuza kuba turi kugarukaho mu mwanya muto kugira ngo tubagezeho ido n'ido uko bimeze aha hatandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Mu misozi miremire ya Minembwe bavyutse neza, bibaye umunsi wa kabiri hatumvikana ibitero vy'abamayimayi kuko vyakunze kugenda bigarukaho mu minsi ishize, bagabaga ibitero mu nkengero za Minembwe mu bice bitandukanye, twavuga za Rugezi ndetse na za Mukoko ugakomeza za Gahwera n'ahandi. Kugeza uyu munsi rero hakaba havyutse neza, ubaye umunsi wa kabiri hatumvikana ibitero vy'umwanzi, ariko ubwo twakoraga amakuru yarakira amahoro, ariko ihari cyangwa se situation igenda ihinduka umwanya ku wundi. Bashobora no kuba baza mu masaha akuze nk'uko boza mu gitondo, ariko ibi bakaba bimaze iminsi igera kuri 2 nta gitero kiba. Bagahamya neza ko ari ukuba twirwaneho yarabasubije inyuma bababaye cyane, bigatuma baragiye kuba bakongera kwisuganya no kwegeranya imbaraga zabo bitonze, kubera ko batari kongera gushishikazwa no kuba bagaba ibitero kubera uburyo bakubiswemo n'igisirikare ca twirwaneho MRDP. Muco hagati naho nuko bameze neza, usibye mu minsi yashize humvikanye kuba ababaza rendo batega abagenzi bavaga n'ubundi mu karere ka Mikenke berekeza muri Bijombo, ariko kuri ubu ngubu ni amahoro, nubwo ibyaho bigenda bihinduka umunsi ku wundi kubera ko umwanzi ataba ari kure. Akarere ka Bijombo rero niko gakomeje kuvamo uruja n'uruza rw'ingabo z'u Burundi zikomeje kwambuka ziva mu gihugu cy'u Burundi zikaza mu karere k'Indondo n'ibikoresho bidasanzwe by'ikoranabuhanga ndetse n'imbunda ziremereye kugira ngo baje guhangana n'iri huriro Alliance du Fleuve Congo twirwaneho nayo ibarizwamo. Aho bamwe mu bayobozi batwirwaneho bagiye bigarukaho ko iri huriro ntabwo yababuza kuba bakora ingendo zabo nk'uko babiteganya, kubera ko ahatari iwabo atari Bujumbura bagomba gusubira mu gihugu cy'iwabo, batazabemerera habe namba aho kuguma gutoteza abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge n'ubundi basanzwe barizwa muri iyi misozi miremire. Ariko leta ya Kongo n'iy'u Burundi ndetse n'abambari babo bafatikanya aribo Bazalendo ndetse na FDLR bo batumva uwo mugambi, ahubwo bakomeje imigambi yabo bahisemo yo gutoteza ubwoko bumwe. Ariko nubwo bimeze bityo, n'ubundi haragaragara umwuka w'intambara nk'uko byagiye bitangazwa n'ubundi n'umuvugizi wungirije wa AFC Dr Oscar Barinda, avuga ko n'ubundi umunsi n'umunsi batabara abaturage babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira, ko bafite ingabo mu misozi. Iyi ni imisozi ihiyaza Bijombo n'ubundi ibarizwamo iri huriro ry'ingabo zirwana kuri leta ya Kongo, zibarizwa mu bihumbi birenga 40. Kugeza ubu rero intambara ikaba itaratangira yeruye, ariko iyo urebesha amaso ubona umwuka w'intambara utari mwiza kubera gukomeza kwiyubaka kwa buri ruhande, aho igisirikare ca Kongo gikomeje kohereza ingabo ku bwinshi ndetse n'ibikoresho kugira ngo barebe ko bakwigarurira burundu utu turere twigaruriwe n'iri huriro Alliance du Fleuve Congo. Uduce rero tubarizwamo izi ngabo z'u Burundi ku bwinshi hariho Bijombo Centre, hariho Muramza, ugakomeza ukageza za Masango, ko Masango hari ingabo zitabarika z'igihugu cy'u Burundi zihamya neza ko ariho zagiye kurindira umutekano wa Bujumbura ndetse n'umujyi wa Uvira. Iyi ntambara rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahinduye ikibuga cya Bujumbura kuba nk'igitegurirwaho ibitero byaba iby'amadrone cyangwa se ibiva mu zindi ntara za Kongo zigaca Bujumbura bikabona kwambuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aha ni mu mujyi wa Uvira. Abantu benshi barimo abasesenguzi bibaza ukuntu ibi bintu bizaza kurangira, aho bamwe bashimangira bavuga ko ihuriro Alliance du Fleuve Congo ritazahwema cyangwa zitazareka kurasa kuri iki kibuga kubera ko arico gikoreshwa n'umwanzi wabo. Mu gihe baramuka bamashije gufata uyu mujyi wa Uvira, ko byagira ingaruka kuri iki kibuga c'indege ca Bujumbura.
uretse no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kubera ko n'ibiyaya byo muri Purene nabyo bigiye bipakana n'igihugu cy'u Burundi, ko igihugu cy'u Burundi kiri mu mwanzi wabo bagwanya ko batoreka kubatera bavuye n'ubundi kuri ubu butaka bwabo, kandi mu gihe baramuka barashe kuri iri huriro naryo ritareka kubasubiza nubwo baba bari mu gihugu kitari icabo. Umwuka mubi waba wadutse mu mujyi wa Uvira mu gihe bakoherezaga General de Brigade Olivier Gasita wakomeje gufata indi ntera, aho mu bwoko bw'abanyamulenge bakomeje kwicwa rubozo, batotezwa no kugeza ku migezi, aho baje gushaka amazi yo gukoresha bari kwirukanwa ndetse bagakubitwa kugira ngo batahe babashinja kuba atari abakongomani. Si ibyo gusa, ku munsi w'ejo hashimuswe umwe wo mu bwoko bw'abanyamulenge n'ubundi wari usanzwe ari umusirikare wa FARDC wabarizwaga muri uyu mujyi, aza gutabwa muri yombi cyangwa se gushimutwa muri gurupe ya Bazalendo bamushinja kuba ari umunyamahanga atari mwene wabo. Kugeza ubu rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko barekipera uwo musirikare wabo, ariko bataramenya aho aherereye kugeza kuri aya masaha ubwo twateguraga iyi nkuru yacu. Ni ibintu bitoroshe habe namba abo mu bwoko bw'abanyamulenge cyangwa abandi babona bafite isura ishaka gusa n'iy'abatutsi nabo baribasirwa bikomeye bavuga ko atari abakongomani. Abazalendo bo bagaragaza ko kuba umukongomani bireberwa ku isura aho kureberwa mu mategeko cyangwa se itegeko nshinga rigenga igihugu. Uretse abo bibasirwa bagiye mu bikorwa byabo bya buri munsi, hariho na generale nawe kugeza ubu aracyakurikiranwa biteye ubwoba n'iri huriro ry'Abazalendo bavuga ko batamushaka muri uyu mujyi, bakomeje kuba bateza akavuyo, abaturage bakaba badafite amahwemo. Bararasa haba mu gitondo nijoro, ku manywa bukira, amasasu ari kuvuga, abaturage bamaze kuba babura iyo berekeza kubera urwamo rw'amasasu rukomeje kumvikana muri uyu mujyi, ndetse bategeka ko uyu mujyi ugomba kuba udakora mu gihe waba ukiribarizwamo uyu musirikare wa FARDC wo mu bwoko bw'abanyamulenge bavuga ko batamushaka n'ubundi kuri ubu butaka. Bategeka ko naramuka atahavuye bo bazakora uko bishoboka byose bakarwana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza bamwirukanye. Ibi byabaye nyuma y'aho meya w'uyu mujyi yahamagaje inama kugira ngo barebere hamwe uko bahosha imvururu zari zadutse z'aba Bazalendo, ariko zikabura gica. Kugeza ubu ngubu bamwe mu bayobozi b'iri huriro barimo Yakutumba ndetse na Makanaki biyita abajenerale ko batazahwema habe namba kugeza uyu muntu yirukanywe muri uyu mujyi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC naco ntikibikozwa nk'uko ari umusirikare wabo kandi ari umwizerwa ko ari we babonye ugomba gufata uwo mwanya kandi ko agomba kuwutegeka, ariko wareba neza ugasanga Abazalendo nibo bafite ijwi kurenza abasirikare b'igihugu. Reka twibutse ko aba Bazalendo n'ubundi barizwa muri uyu mujyi bazanywe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babaheza intwaro kugira ngo babafashe kurwanya ihuriro Alliance du Fleuve Congo ribarizwamo M23 na Twirwaneho, ariko bagaragaza ko bagomba kuba aribo bategeka uyu mujyi aho kugira ngo bayoborwe n'ubundi n'inzego nkuru z'igihugu kiyobowe na Perezida Felix Tshilombo, n'ubundi usanzwe nawe atumva cyane iby'abatutsi baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho uwahoze ayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo Thabo Mbeki yahamagaye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo barebere hamwe ubyagarura amahoro n'ubundi muri iyi misozi cyangwa se muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu za politike ndetse n'intambara zibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bamwe mu bitabiriye rero imihango cyangwa se ibi biganiro byabereye muri Afurika y'Epfo harimo abavuye mu ihuriro Alliance du Fleuve Congo bagiye bayobowe n'ushinzwe iby'itumanaho Laurent Kanyuka, akaba n'umuvugizi w'iri huriro. Saba gusa abandi batumiwe nabo mu ishaka rya Kabila FCC ndetse nabo mu ishaka rya Perezida uri ku butegetsi Felix bahuriye mu ihuriro bise Union Sacrée. Abo benshi badaha ibi biganiro agaciro kuko ntaco bizageraho n'ibyabereye iduha muri Qatar, abantu benshi bari bahanze amaso ntaco byagezeho. Kugeza ubu ngubu intambara zikomeje gutegurwa hirya no hino ndetse bagabanaho ibitero bya hato na hato, ndetse n'abandi baturage bakibasirwa bikomeye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyo biganiro biracakomeje, abantu ntibaramenya ikizavamo. Ubwo kizavamo tuzabatangariza mu nkuru zacu n'ubundi ko dusanzwe tubikora kuri Minembe Capital News.
ariko mu bigaragara Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abo bayobora nabo ntibakozwa ibyo kuba baja mu biganiro ndetse kugira ngo bagarure amahoro, kuko iyo ibyo bumvikanye bo bidashyirwa mu bikorwa ahubwo bategeka ibyabo. Leta ya Felix Tshisekedi kandi yongeye kwisubiraho ku ngingo bari bafashe yo kuba baca burundu ku bijyanye n'amashuri aherereye mu karere kigaruriwe n'iri huriro Alliance du Fleuve Congo. Kuri ubu bakaba bongeye kwisubiraho bavuga ko bihabanye cyane n'itegeko nshinga ry'igihugu. Patrick Muyaya ahamya neza ko ibintu bizongera kugenda nk'uko byari bisanzwe n'ubundi bikazakorwa bihagarariwe na leta nk'uko imirimo yose igenda n'ubundi no mu zindi ntara zikiyobowe n'iyi leta ya Felix Tshisekedi. Ku cyorezo cyongeye kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya Ebola cyari cyarazahaje abantu mu minsi yashize, kurwanya indwara n'ibyorezo ndetse n'inzego z'ubuzima muri Kongo. Iri shami rivuga ko icyorezo cyagaragaye mu duce twa Bulape Mwaka two mu ntara ya Kasai. Abanduye nk'uko iri shami ribivuga barimo kugira umuriro mwinshi, kwiruka impiswi no kuva amaraso. Byatumye abafatwa ibipimo bagaragaza ko barwaye indwara ya Ebola yiswe Zaire. Iri shami rya OMS rikomeza rivuga ko ryohereje itsinda ririmo impuguke zo no gukumira indwara zandura ngo bavure abarwayi kandi bahagarike gukwirakwira kw'iyi virusi. Ariko OMS ikavuga ko ibirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike vuba ikwirakwira ry'iki cyorezo no kurinda abaturage. RDC imaze kwibasirwa na Ebola ku nshuro ya 15 mu bihe bitandukanye. Yaherukaga kwibasira mu ntara ya Equateur muri mwaka wa 2022. Iyi ndwara iterwa na virusi yitwa Ebola iba mu mubiri w'uducurama dukwirakwiza, yibasira abantu, inyamaswa, yandura byihuse kandi ikica cyane ku kigero cyo hagati ya 50 na 90% y'abayanduye. Naha rero duhagarikiye amakuru yacu y'uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kw'Icyenda 2025. Amakuru mwayagezwagaho nanje Rubirika Fidele, ku buhanga bw'ibyuma yari John. Turabashimiye rero komeza kubana natwe kuri Minembwe Capital News. Tubararikira gukomeza kuba hafi n'inkuru zacu tubagezaho umunsi ku wundi kuri Minembwe Capital News.